appointed by heaven, the Lord permitted it not. In the name of he who died and lay in the grave and arose triumphant on the third day, we speak into play Ibis. We speak to the oracles of Aturos, to the decisions of Orion and Mazzaroth, to the zodiacs, and we declare, get yourself and be broken in pieces. Assemble yourself from the east, north, south, and west and be broken in pieces. Take your counsels in the regions of the sea, and it shall come to naught. Speak your word, and it shall not stand, for God is with us. Shine with a shout of fire. Satan. Me mama AKWAABA eba FPNTV official. Ewo YouTube. FPNTV. Ewo Facebook. Enyumre so ADEKYEMUNSEM. Enkomo a ekoso wo Ghana. Eniema a esisi ewo yekro imu. Ana ome opon boatin. Medi emunsem ebro enyumre. Ghana de kemya kwa se debia no eniema esisi ewo yekrom. Yeba politics a eniema ekoso, entertainment eniema ekoso, sports eniema ekoso, na enimu bi ana enyumre yebeka ho asem yebedi ho enkomo na ye streaming live ewo Facebook and YouTube to ukoha FPNTV official. Ukoha na wa subscribe de fefe amaye like share na afoforo so enye de enye bi enhwe enyumre yenkoma yebedi eye baako pe na anopa me sorry ni me call social media eniema ekoso enkomodidie a ekoso social media na fa baabi no eya mesre ana efa baabi so mahu se yemmu Ghana ha se die pa se ye beye die esefata no eno die dabi yempe ba eniema emfa nkanko impuntuo embra ye man eno na always bia no ye pese ye create ewo oman mu ade impuntuo ade nkanko ebebre ye man Ghana ne die youth ene empenimfo bia omo oman mu die omo se dabi da ye mpene emasa anyemawe enkoso but the day oman no be ko na chi no eno ana Ghana ye den ye foaso na anope na me wo social media me hwehwe nkofo comments ene enema ye koso na me ko hu ye nya say ye ko KOTOKA International Airport ansana obia be free ni so the arrival abedru KOTOKA International Airport and I say wabedru Ghana no ye wo entroye bia ye tro ewo esoro ese AKWAABA, which is welcome AKWAABA to Ghana, welcome to Ghana. Na eno AKWAABA no ana a generate conversation throughout the day. Uko social media hurupa, uko TikTok, uko Facebook, uko Twitter, X. Just say enkomo ekoso because of AKWAABA, the name AKWAABA keke no. I'm very shocked and I'm surprised. Say oman Ghana enche bia na yesi yepese yetu galamsi ase. Ya kwan your schools ene ye nyama ye de enye. Eno de ye je eno to baby o. Ana the name AKWAABA. Ebimu e de aye conversation a trend e social media. Na dia akos park wenya abaye a section of Ga people and Cryfo no be a union, an association of Ga ana omudi abatu dwa se
kyerɛ sɛ Ghana ban anasɛ Ghana ansa na obi bɛfiri ne kurom abɛduru Ghana ha sei no AKWAABA na ɛwɔ yɛ airport no ɛkyerɛ sɛ yɛ den yɛ change no ɛkɔ OOBAKE. So me right about the Ga language OOBAKE, which means welcome. So we tie story ni ya amu pese yen change the word AKWAABA no aden so uba our various regions airport our various regions obiara the local dialect na den welcome obia oba ne region no so enti adenti ana still AKWAABA edaso wo KOTOKA International Airport na obia ne said yere o si kano efa. But I'm very, very disappointed in those group of Ga people omukọ tena ase eden saadie no etro saadie no betu da di odi Ghana bro besine ye bre ni din ada ye airport so kra no ye nka bibi emfa ho se ye nchangi KOTOKA Captain KOTOKA obeye ku etia the first president of the republic yewura Dr. Kwame Nkrumah ama enyema sai kra no ye ndandwe ho enka sai ye change the name KOTOKA every our international airport so ye change the name KOTOKA no ye change every ye airport so obi a odi abro ama enne the youth Ghanaians are suffering ono ni din cry ega ye airport so nanka AKWAABA no video bi a me pesa ye MCR eboma ye abra 1991-1992 abra former president of the United States of America Bill Clinton eba Ghana all man speech Nsem oyeden okan se benya video na Nsem former United States of America president Bill Clinton ekan ansa na or to an speech in so no me pese ye boni yetie Nananum and the people of Ghana. Me chiamo. America for chiamo. Now you have shown me what AKWAABA really means. Thank you so much. AKWAABA, Nananum, and the people of Ghana. The former president for the United States of America, Bill Clinton, Sakrano, or Kasai Eka Ewo AKWAABA, Edana Nanum, any president as say Omuchena say the meaning of AKWAABA. Very simple and all easy to what say. Me baby efa baby no me nkase the guns are wrong anka time ma omode AKWAABA no ebeto so no way back ada mo ye dem protest a years against na akanye dem by now no kasa enkomore yembedi e wo social media so because me se si akra make us say madam Fubi the message bi ama me o senti the AKWAABA no enya government aban anase Ghana ana atro to the brand MTN for na eden e dia to ho se obia ba ombe welcome omo enti se the brand MTN Ghana and I say enya yen kase Ghana ni anase government ni na government na eden ayes ade na ato I don't me sorry who this comment ne enema ya koso social media no my very shocked
some enema bi wo ha ye say den ye di ho nkomo eka ho asem a ebe generate sika ene enema ama oman eno de the youth the almost dabida yen generate sa enema no na de ebe ma oman na ko na chinkua na ye be ye very very bad say yen change the name the word AKWAABA. Most of our country, yen for Cote d'Ivoire, cry enye Ivory Coast, ya neighboring country Ivory Coast. Udru oha, amacho AKWAABA. Welcome to Ivory Coast. Enti enkomo ekoso enkranfo no mebre menya the Accra regional minister ne tweet akọ tweet wo X. Ne tweet akọ tweet wo X menya nka ebe me de pa mpese so de beto so ama ahwefo ne etiefo ehu de ye honorable ekokan ewo X onya yenya the okan no ma me reading from me so I say it's a Ga-Adangbe land. I'm a regional minister. I protect the values of all Ga-Adangbes because Greater Accra isn't about being a capital. Culturally, we have to accord some high level of respect. It's cultural system. It's respect. When we say mupese edin na change a enye se ye be hu den gidi ye be ma generate fight on our social media handles. AKWAABA OOBAKE MC me right there OOBAKE ni AKWAABA there se mu person ye di nya ebomu kura na munko MTN Ghana na munko tenase because obia mama ya we say omo ene ye den atro sa ade na ye AKWAABA no e de ato enti say more section of Ga people munti asia eno say ma tro ko MTN Ghana say ebia se no ye pese AKWAABA no because ye wo Accra ye wo Greater Accra Ga-Adangbe land inti ya pese ye change kasa no which is the Akan language no eko Ga na edinti asieba because me enya me nwanwas enshade nya ade pia te se a generative conversation ewo social media very easy and not cheap easy to say unya duru wa AKWAABA wa wonti ase no nipa ko na obefa free airport no ubusa na what's the meaning of AKWAABA no so achira welcome to Ghana afre enti the conversation na generating the youth mama enjoy sa eniema no menka say eya adebone but eniema bi wo ha ete say ye ka ho asem ema aban no ye eyema ye na ye generate conversation eba OOBAKE ne AKWAABA ho a mentias uko Australia udru airport they have the rating AKWAABA ewo ho uko Sweden they have the rating AKWAABA even the Netherlands krana Dutch language you know uko most of their eniema ewo airport no is written in English and because omutimi ntro Dutch mo ba say obia be de entiase obia bete de ekonase because uko Netherlands omukasa omuka Dutch akombetimi Dutch de atro bibia agu asoso omse de yemfa English language na de entro mu enti say uko ye airport ni atro AKWAABA when Kenya adeboni bia anya ade ete say a portion, a section of gang youth, Esoritia, Ekasafa ho, too much, too much. And you might be saying no, and just say better, you better Casamebre, because the Etiasian on yet at all.
deɛ obi efiri ne kurom ɛba Ghana Orlandia sɛ de ɔbɛte ase no enti na yɛatra ato no enti sɛ mo pɛsɛ mo sɛ no yɛde ga ɛna yɛde ɛtro to a ɔmo yɛ ɔmo tena ase ɛtro saa deɛ no to basically no ɛyɛ MTN Ghana enti you should do the right mo nkɔ the right channels na baby amode mo niema no ɛfɛ fan deɛ that's not the right channel a mbet yɛren yɛbɛtumi akasa fa ho because generate questions and ekura na MCR senka obenya aka ɔno so ba bɛyɛ dem or different opinion or different view ɛwɔ AKWAABA no ho a na ɔpɛ sɛ ɔka ba emrenti yemre ni swa nti ɛda hoforo no bia ɔno so bɛyɛ dem ɛba bɛtena se na ɔno so akyerem de nti anka je sɛ yɛ dem you changing from AKWAABA no to OOBAKE. It's about time I just say the youth and Ghana yamaye ni eden edaho na ye jai niema bi ekoso sa because me there to me no me hu at the bonny bia eden ewom se ye betro AKWAABA ewo ho because the simple word obetimi eden obetimi de ama obi welcome obetimi welcome obi eba ye kuro mu foforo a obetimi de eden welcome no enti Ghana Greater Accra ye nyina ye baako tribalism no ye ya emboa ye enne etwe Ghana etwe ye ko akire mo no miyewe na enne etwe ye ko akire mo moma yenye united yenye baako ne ye baako a na ebeden ye betime tumpon ne yenja ise ene we asantini we fantini we nkrani we kwawuni no mum yenja ise na ye ma no e de ye country ni ko echi kra ye ko echi ti yesremo we enye ade e se generate issue ana se e de akasakasa ye ne eba omanyi the way a person wo oti ho ase no na wa ye de wo fa ne sa yenim se KOTOKA International Airport ewa Accra ena enye yentimi emfa enkran entro ye the Ga language no ye entro ni nya ewo KOTOKA no eba de sa wan na beti ase but the easiest way out we be ebeti you are welcome no as an AKWAABA no ena ye simple a ye we obi a beti ase nti no mo ye MTN Ghana ye edit ho no nti the Ga Union Group yesremu galamse ni niema ekoso kra no ye solve those issue enwie ye education system ye health system ye solve sa enema ni nya enwie nti this conversation no momani bra for momani bra down kra ni enhwe solution ni enhwe eniema ye beye ama ye man na de etumpon ni enjai sa petty tribalism na heden ekoso wo ye manim because twe o man Ghana ekwachi ye pempuntu ama o man ya kwan enye ye schools enye ye hospitals enye ye kanya yensuo edidie ni niema ye beye enye eno na ye heden ye mbohu dero uye youth uye babuna we na tesa o channel ho eko enema bi se na heden ese o kama mpanifo eti ase na yaro omo ba into our aid rent system. These are the issues I just say you tackle near jai say AKWAABA issues why I just say tackle until where a humble plead and I'm here me pleading on behalf of the Ga Adangbe or the Ga youth my sorry say they say no obu person mo here omu change the word AKWAABA no we nye issue I just say mo here muma kasa hu mebre there are bigger issues say ye ka kire ye mpanifo no mo ye ni ye jai sa niema na ye no enti ahwefo ne adofo a mo hwe FPNTV adopai me sorry eniema ekoso ana ma ye den ma be breaking it down ama ma ye den mati ase nti se wo so o pese comment bi wo mu na pese wo ye den o ka ne yeso yete a comment na ye den yen read comment mo e ye say ye be change from AKWAABA to
OOBAKE anase AKWAABA na anye den enwo ma ehu comment aha sei ene brebe ma kwan ma mede ADEKYEMUNSEM esi Nananum and the people of Ghana. Me chiamo.